Dumi, mabali namin. Barag na pinta sa klas, ito'y bingay tayo abagas. Iti first crop. Imbag kita adan Impagarupyo pa, no? Awan bingay yun, ijay ipatpatalo nyo atawid nyo. Gaputa di damot layawag ayun. Huwag nga raw, medyo nala daw, ti panangyawag, yung katalunan, dito'y bingay tayo. Sana bali, kinapadagat, adan. At palamiis kayo pa'y. Lutlutun pa'y lang ni nanang Jim merienda tayo akan kanan. Ay, hehe. Naimbag man ta pagpalamiis nita in Rarmorosa, tanay, nagdagang. Amok arabakan takmanan no agas asok akapit idasar ko tatang. Napabunag yung amin nandiyo pinakiskis yaw. Ay, wen. Tinulungan men kendo maing dagijay tinangdanan ni nanang yung agbunag. Napigsamot gayam ni Duming agbagkat. Nakipagbumbunag muting. Nagwatwatak lang na dyan, tatang. Ay, di ka nagpalastog, Dumeng. Agpalamiis kan, tapno may nanaan ka adagos. Yawid yung tumutan, yay bingay yu abagas. Ay, tatang. Dakgal aba nagtibing bingayo kada kami tunggal pa nag-aapit. Nagpaisot ka na ni Rosa, tatang. Di pa iso agatangan may. Narigat mo't ano bukudan miti grasya. Kastoy lata, pagraranudan ti grasya tunggal madanon ti panagaapit. Ket mayag dito'y balayan ti bingay may. Paggudwaan tayo ti anyaman na mabingay, yan na batbati atawid ko. Pagyamanan mi reta, tatang. Patay ko na kon. Dakkalabanag da ito'y kada kami kan Rosa. Ta saan kami nagumatang iti bagas. Ay na, napanunugak. Okay lang. Impakitak mo't ngamin kan katugangak Agustin. Nguray na rapisak, napigsaak mo't ngagbagkak. Naging lalaingak paikit din. Abastan lang ibaklay, jay kagundot kabanabagas. Yung bimatugayam ti dagsan na. Si makit lakat nga rodan ti abagak. Naglukan. Nakaisa ba kasi naruno ti soya. Saan ko lakat nga rodan na maawat ang tiriknak. Ilan ti sapulan tiriknak no kastoyan. Na ikaw aksa nagbagbagkat. Ay, palugodak na ito. Turog ti masapol ko. Na ito yan tinaganap ko nagpaspasikat kani katuganga. Naging lalaingak ang nakipagbumbo nagkaniti sinako abagas. Ura dalang aruran nagti natangdaran ng pulag. Anya ngay ita. Naimbag nga orasyo, Chairman. Kastamat burnok. Take your sit down. Agyaman ak, Chairman. Napateg sa tigagaram tay may kapayon dito'y barangay hall. Ay, kwa. Maipapan ijay taltalunak, Chairman. Una Panagtatalon manen para ti second crop. Tas lakaano la idi nagpagapas ka burnok. Uwan nga rod, Chairman. Nagbit nga glabas ti aldaw. Kutsakbay nga agbunubunak para iti second crop.
Umay ko ibaga aso kataktibin nga ibunubon ko. Apay aso katam ket napintas mo di sigod nga italtalon mao. Bareng na umadado ti maapit ijay kabarbaro abarayte. Malala, si katima ka mo, si kamot tagtalon. Adado mo ti amom no may papaniti panagtalon, Chairman, Ay, awan question kanyak dita. Tatina pateket at dalatamot bingay mi. un mat chairman. Saan mat amabalin nga awan bingay yo, tada kayo mat ti akin talo ni jetal talunag. Ala. Kas kinunakon, adadumot lati amo may papane ti panagtalon. Dakkel ti panagtalik ko king kaburno. Iso asikan ti mangkita, no anya ti pagsayaatan na. Ada nadamag ko, Dom. Anya dayta? Tiyan mo datatang kat nasaya at akatalunan ni Bornok. Anya dyan nadamag ko? Anya nga min dayta aya? Saan nakanumat gay matungtong palan titulagan? Pag numnumarandan iti husto jay tawid ni tatang. Gungundawayan dan ti kinalukay na. Ta saan da kanu nga it-ited ti umiso abingay. Anya? Nabasit labanag, bayan ko man datatang. Sa bagay, isudan ti makam mo dita, Dom. Ngam kasayaatan ko ma, kat kaduam ni tatang, tamapan nyo kitaan. Alawon. Isingasing kunto ko ni tatang. In kami to pasyaran. Wan nanang, nagistorya di mang taltalon iti kaabay di tawid ni tatang. Amuna kanuno kasano ti kinalabon ti mapapit di katalunan ni tatang tunggal pa nagaapit. Imbagak daytan ken tatang mo. Ngem kaslaawan met anyaman na ken kuana. Uray no kasta, mapanda ko mapasyaran. Kaduan ni Duming. Isumot ti ko na krusa. Kasayaatan no mapandang agpayso kitaan. Tapno makita da ati sitwasyon ni Jay. Angam no di damapan. Datanton ti mapan rusa. Ala, Na, nanang, kitain nyo dagi Jay. nagadua pato. Pangan ti pato dagti makit-kita tayo Jay. Ngabayan nga ta ni Burnok. Wan nga rod, awan mo tao dito kataltalunan. Wano, ada iti kalapaw. Ala, ituloy ti timag na. Umasidag taman ka dagi Jay pato. Apaw, tarakan nga ta amin ni Burnok dagi Jay makit-kita ta apataw, Rosa. Wan nga taa. Mangam, ayan nga. Ay tinasayaat, mapantaman di ta kalapaw. Wan, mapantapay di ta, tangagin ina na. $99, $100. Ay, jak mabilang amin gapot kaaduda, nanang. Ay, talaga anagaduda. Apaw nakaayaya. Dadakkel kan babasay. Agkaywarada kitipiyag. Kitain niyo, oh. Nairantan samot na paglangoyan lang dagiti pato, di kalawaan akin na lang. Ayaw na ya. Kasla saan sapay kiti amabalin amatalon no maraupan. Adalom ti danom na. Ay, sayang mat ano, saan amaraupan day ta? Naglawan ay. Makita man ti kinagaganda Burnok. Agasam nga dagita atarakan da. Dosi-dosi na nga tati mayitlog dagita apato iti inaldaw. Anang, kan, ni, adupay timula na anatang kadagita akaba at tambak. Hun nga road. Kanatingan sa payan di taturod do. Napagbalin na abangkag ti sigod akapan awan. Nabayag mo't basitan asaan apin masyar ni tatang ditoy. Amangan no dida mo nagadon tinagbaliwan ti aglawlaw. Nagprogreso iti husto. Lakit di natalek launay ni tatang maun.
Awan mabingbingay na kadagita. Ngam ura awan da burnog. Agsawar tamat. Mapantaman di taturo Rosa. Ay, uwan na nang. Ay na, nakaayat ti makita iti aglawlaw. Pudnon sa tikinuna dagiti nang ipadamag adumeng. Pag numnumaran iti husto da burnok, di tawid ka. Wala tang. Di amo dagijayan napayagmutan asaan kayo anap-napan. Huwag nga raw. Talaga kit di ang nagagat ni burnok. Tawan makunak. Tabali awan na sayang apas sa kitawid ko. No pudno tinakita daro sa akin na nangyaw. Lakit di Dandani kano namulaan amin na pasit ijayoin. Ket dagiti kano pasit asaan anamulaan, nagbali na pagpasturan iti kaldeng. Wen kano nga raw. Nagado kano ti pato da. Kan urela 5 kano jay pangganakan na kalding da. Nawang kanaw. Pagpasturan kanaw ni ti kalding ti bangir apas ti bangkag. Naglawa kano pa ti kanatingan ijayain. Progreson ni Bornok gapo iti tawid jaw tatang. Babaan kada kiti nakita dananang mo kan Rosa. Mapaneknekan asaan anagtungtong pal ni Bornok iti napagtutulagan ama aramid kada kiti amin ama apit ijay. Kasta talaga. Tairik lang mo ti ibingbingay na kada kayo. Nagagitkit di Sana ka nagbidot ang nagtalagkin ko ana. Ngam saan kay kadi ang makibingay kada giday daduma amap apit day jay. Bayan tayo pa'y laang da pagnumaran damat ti pagbambanuganda. Saan mi ngay panglawkin na nang yon o di daman nagibingay kadagiti daduma ama apit ijay tawid ko. Naimbag man ta nakapasyar ka, Bornok. Ay, wan, Chairman. Dayawon me, ti kinagagat mo, Mang Bornok. Nakita dananang kenrosa tinamay amiji daga atawid ni Chairman. Wen, imbaga dati nakita da ijay. Nagasat dagiti nagagat akaskin ka, Bornok. Ngam, uray kasano mati kinagagat ko, no awan jay, dagayo aso kaya. Awan latta mati mabalin ko, Chairman. Taagpatinggala ang mat iti away ti amok at trabaho. Maragsaka na kadagiti imbaga dananam sufeng nga nakita da. Katala, itultuloy mo ti kinagagat mo. Tay ko na kon, nagasat ka. Kahit, anya nga ro timbaga ni tatang kin ni Bornok, dom? Dayjay, imbaga na nagasat tanagagit. Nagasat, gapo iti kinagagit na. Kastailan? Uy, nakita ni tata nga mabalin na siluan ti subsub ko. Idi bagbaga na ti kasdyan. Amo na ano mabalin kat kontraag. Naimbagla unay ni tatang no kasta. Ngam, amangan mo't na agabusan ni Mang Bornok. Kasta nga ron ti kunak kuma. Narigat mo't noon nalabos ti panagtalak iti pada at tao. Wad mo't. Adu ti agabuso no kasta ti kinalukay. Taltalag pa'y ni Mang Bornok. Progreso nga talagan. Damat makunak dita, lakay. Di mo nituloy ta muglatan no anyarayta. Bayamon bakit? Santa mata makurkurangan? Dati makunak dita. Nagasat dagiti nagaget tarumang ayda. Day talang. Ay, alaba ka mo ka. Total, tawid mo mat ay adaga. Unmet. Kanada nagtulagan mi idikan Bornok. Ket amok asan na analipatan.
Umaway tamanin, Rosa. Da kayumot nanang. Kasla mapantayo ag trabaho iji away iti kasta kinunayo. Ay, ikas-lakastan Intayo ag pasyar, kunayo Isumot lang ay suday ta. Mapanta pa siya rin di tawid ni tatangyaw. Nga, ipatpatalon na. Sige. Sa bagay, kay ayok tagpasyar ijay. Nakay ayat dagiti makita iti aglawlaw. Win nga road, iso ang mapantamanan. Agbalon taman kit day. Agmalmalam tayo ka day? Depende. Dumagas na pa iti mini-mart di takanto. Gumatang taman iti pagpalami iskanda duma pa ama merienda. Ilak-aman taman dagiti masangputan da ijay. Mayat man day ta na panunot yun nanang. Mapantayo lagpasyar. Agpamerienda tayo pa'y. Gagangay day ta kada tayo nga Ilocano. Saan tayo nga gimimot? Tapno saan tayo mat ama imutan? Kasta ti ko na ni tatangyaw. Napumpuno mat data tricycle iti na duma-duma anatang. Kan adupay ti nakakalalaw apataw. Ay, uwan Rosa. Yudong mi man ken lakay tangkatan dagiti adapwesto na iti tiyenda. Isupay apagbiag ti mapaglakwa. Kasta aya. Alakat inkailatan. Di magas kami laang taamangan ko nami. No makakuyog da kayo ang mapanagpaangin ni di away. Ay, manang supeng. Ang malala, saan da kami apakarikutan? Tagpaangin kami laang wat ijay. Ay, Rosa, yawat mo day tapasarabo ta kadakwada. Ay, uwan nanang. Manang do pa yang. Yung nagyupay basit da ito isang kabasit apasarabo da nanang kada kayo. Ay na, naggastos kayo pa'y. Uray, saan ko man? Ay, alaam kit din. Para kada kayo data. Thank you kapapain pa yun. Awan na nyaman na, alaala. Inkayaw, tap na maisambot yung mailako na kita yudong yaw. Agpatuloy kami man mat ije away. Tatan, pagsasaritaan mo't nagti kaaduan na kabaranggayan damang burno. Apay ka now? Nene. Isuda mo't dagita sumungad. Naimbag nga orasyo, Chairman. Kagawad. Kakamikin bakit ko. Imbag man, taimay kayong agasawa. Wan, Chairman. Mabain kami ko mga umay. Ad-adda maibabain kami. No papuskulun milat tatiro pami kada kayaw. Apay kastati ko na mang burno. Ay, kuwa. Ikuwa nga main. Siya kunti agsaot Chairman. Kagawat. Ay, pakawan ida kami. Ginundawayan mi ti kinaanos yung anak italunan mi. Binukbukodan mi ti dadumaan na apit mi ijay. Ay, wan, Chairman. Naagom kami. Siyakla unay. Iso apakawan ng dakuma, Chairman. Ibingayan da kayon kadagati amin amaapit ijay tawid yo asuksukayan may. Iso nga itud mi kada kayo ti kagudwa ti naglakwan may kadagiti nateng. Kun dagijay taraken may apato. Nene. Anyat ibagbagamon burno? Imay kami ta itud mi ti bingayo kadagijay. Awatan nyo dito, Chairman. Anya ka na burno. Para na lang. San ka mo tasing-singiran kat? Anya ti kayat yo asawan, Chairman? Para kada kayo no anya pa'y tinapagnumaran nyo ijay. Nagasat kayo, tanagagat kayo. In kayo kidyag shopping, I-shopping yun data. Imbis nga itadyo kanya.
Saan kayo makagura kada kami, Chairman? Pagraranudan ti Gracia. Sanaya, kat nagasat kayo, tanagagat kayo. Rumang iti biyagyo. Naimbag unay ni katugangak. Naimbag... Natagtagainap kumutan di katalunan da katugangak. Domi, mabali namin. At da binukil mi nga asosasyon dito barangay, Dom. Anyamot nga na itang asosasyon. Sa gudayon ti may sang ordinansa ti ili. Maipapan iti panagmulmula. Mayat man. Wundom, saan laangan adag iti agtaltalon ti mabalin at tulungan ti Department of Agriculture. Wan mo. Ang manyarita. Survival gardening. Mayat Katamom, mayat talaga dahi diyo binukal mi. Apay may. Tapang rugyan santi pa nagkakapya dagiti sigod nga agaapa nga agkukumari. Apay, asino nga kukumari ayat ti agaapa? Dalmaya kan manang sipin. Uy, malagip ka. Nabayagan na di pa nakahiring na di barangay hall. Wen, angem ita, nakiragop mutlaangan ni manang sipin iti umong mi ababay dito barangay. Sigod nga mi nga paspasuli na latbagbagin. Saan amakiumumong? Kat ita nakiumungan. Wundom! Nagsayatan nga. Ala, ituloy yun ita tapag sayaatan ti amin. Talaga nga ituloy may, tanarugyan min. Imbagmat, nainkod kon jay. Paininkod ni Rosa abayo dita na. Tani, jak man magawida nanti panagtuglip ka. Lapintas mo tinapanunot ti may isang official ti ilay. Saan nga ta? May tirog-rugi lang da ita. Sa bagay, nalpas mo ti eleksyon ay. Saan arason ti eleksyon na panggap pa na iti opisyal ngagpakitang gilas. Tapagawis dalat butante ti pabuangay da nga organisasyon. Wano anya pa dita grupo. Agad, nalpas ton ti eleksyon. Ore, nangabak to tayo nagkarkari a kandidato. Agamnesian taon. Walipatan danton nagitay tinangtang abda akarkari. Idagdaw-dawat na iti botos kada iti umili. Basta, ninanang, ti presidente ti grupo yung ababay. Wundom, Ay pa kay dayawan na dayta. Tayo so tinapili yung amang idaulo ti grupo yung. pampanunutek nga ron. Ang mga no saan akabailan ni nanang. Siyempre, senyoren. Kabalan na. Andala una ti trabaho dita. Sa may sa, at nakamot namang kita ken ko na. Tulungam to na. Uwan mo't kitni Ado mo't ti gagayam yo, iti munisipyo. Ado, ti makatulong kata kayo. Ay, wundom. Nakaanos ni Ma'am Fina. Isundo ti pagpatulungan mi kininanang no dasan mi amaawatan ka dagiti activities a pailungalong da Apo Mayor. Wala.
Sa pulmot nga. Ay, ada tao. Ay, siya kung timang kita. Mabit lang, umayan. Ay, apuradon sapay. Ay, naimbag taladanon ka, Rosa. Oh, apay man ang pineng. Ay, sumrak ka pa ya. Ay talaga sumragak, ta medyo atigdog ti ibagak. May panggap da ito, iti agbali na project tayaw, iti asosasyon tayaw. Hala, agtugaw kayo. Napapigsakot ti gagara manang pining. Ay talaga napatag. Pagsayaatan tayo amin dito'y barangay da ito'y. Nasayat ah. Ay talaga. Kwa. Kaslan na maghanti karabukob ko ah. Mabalinti makiinom, Rosa. Ah? Ay, ewan na. Tinasayaat. Umay ka na dyan kusina. Tay dyan tanga agsarita. Agmerienda ta, bayat ti pa nagsarita ta. Napintas data kinunam nga imbaga ni Pining, Rosa. Ngam nasaysayat sa numapan kayo pa'y nga umuna i opisina ni Councilor Igan. Napanunot mi daytan, lakay. Ni Councilor Igan ti Committee iti Market, Trade, Commerce, and Agriculture iti ili tayo. Isu ti makatulong kada kayo iti buklen nyo a committee. Talaga nga iso. Nakasarita men, kat day tatiga puna, ngayon mong mikininanang dagiti kapadami akamang iti women's organization. Madlagayam. Napintas dayta. Ituloy yun dayta project yun. Tapno adaman pakakumikuman dagiti agko na nga. Awan maaramid. Kung kunana. Kin panggapuan da nga agtutong itdita. Ngarod Panggapuan da pa yan nga agchichismes. Inton ko an adan to agaapan. Maliklikan dagita no adda pakakumikuman da. Pakairanudan da bay. Ay, huwag tatang. Para iti pagtaengan ti tunggal pamilya ti focus daytoy. Masukay ti nakatiwangwang apasat ti sular, wano arubayan ti tunggal balay. Wana kasmutla ti na ilungalong idi a backyard gardening dayta. Wan tatang, ngam daytoy katada grupo. Mangkita kami iti lugar a mabalin mi apang ipwestuan iti project. Project ti asosasyon. Ala, kitain nyo ti pagsayatan na. Pakaidayawan tayo dito barangay no adda maaramidan nyo a babae. When mate, dagiti launay agtagtagi balay nga awanan ti sabali nga amudang aramidan no di aglaba ka nagluto laang. San la adagita ti amu nga aramidan dagiti ibagbagang bakid? Taan niya pa iti sabali nga Siyempre, agtaya. Lakay. Ano ni tatang? Tila ibagbagada. Huwag mat. Agitaya iti dakulap ti kayat ko asawen. Dumawat na ti kwarta ka nagtilalakay da. Da kayo mat siya bali ti pampanunutin niyo. Ay, No matkit di Siyempre, awan income da. Talaga tagabalay dalaan. Ngam no masuruan dan iti project, kat agaramid danton iti bukod da. Makainot danton iti budget, no apitan dan tinagmanugan da. Katwan, kat adan tumot nga tan saggabasit ama ornong da tamakainot danton iti gastos. No, ammo da ti aramidon da. Was budgeting la dayta. Talaga makaornong da no amu da ter aramiden da. Nay. Di kay man aga-ariwawan namang rugiti meeting. Denggan yun to ti ibaga ni Rosa, tanapintas ti nagmimitingan da, di na pan nakimiting iti ilay. May papaniti pa nagmula, kan panagtarakan iti bangos kan tilapia. Karama na, iti pa nagpatubo iti uaw. Aywan kakadwa, ada na pintas a project ti may papaniti dayjay nga imbagada. Agtitinulong tayaw.
Tanapintas dita para kada kayo ngayangay ngagpadpadakkel kada kiti anak ka nagpapaadal pailaan. Adan ni Rosa. Nasayaat. Hala, aguli mo kayon. Ison timang meeting. Dumngag kayo tap na maawatan nyo dagiti ibaga ni Rosa. Wanya, asino dagiti sumuro ti Lenton Biyernes. Mapantay makiseminar workshop iji multipurpose hall. Ay, siyak. Umayak mo, tumayak. Sa nga 15 a participants ti kasapulan. Naalaw may kagpalistan. First come, first serve. Napintas matitimpuyog itarag iti babae diti barangay, Chairman. Wen, kitbari nga agtultuloy tindugida a project da. Addan sa kano mabalinda a paglunan wano umutangan iti mabalinda a gastusan para iti individual project da. Individual? Wen, dahil agangay napanunot ti daduma nga amangan no addan to ti sanda pagkikinaawatan iti group project wano project ti asosasyon da. Talaga asa na maliklikan ti sanda pa nagkikinawatan. No awan ti kooperasyon ti daduma. Dahil nga ron. Ado kano nga minti kamo nga talaga mata na nga to ti kutit dahi ti trabaho. Nangro na lang aro din no panagmulaan. Ta siyempre, agamulo dahi ti daga. Ay, awan aga-apadan to no da na ilaok asadot. Isungar da na panunot da nga unaan ti individual survival garden. Nasaysaya at matkidi da ita. Napintas da ita na pagnunumuan da. Nukasta nga dasadot. Di tanto ti pakakitaan kadagiti nagaget. Sige lang, tikoy. Bukwala maging gay di ongtong. Apag iso day ta pakaimulaan dagiti bini abagyo beans. Ado, mat pinuon ti Vince na maimula dituyin Manang Rosa. Wen, mapanasa nga gasot jay bini. No agbiag da amin kat agbunga da, ay sigurado. Addan pag natingan may. Ay, won Di pa isunto agatangan yun. Libre, preskunto pa'y tinatang yun. Ay, wen. Dayta, tinakapanunutan mi iti kastoy. Isumat lang nga damat garden ni bakit kon. Pinabukwal na kanyak jay likod ti balay may. Talaga? Wen, tulungak man ni pining ko. Talo aplat jay inaramid na apagmulaan kano iti pitsay. Kun inyaramidak iti pagbitinan kadaging. Imbag man. Kasta, ti ag sweetheart. Malikli ka na ni bakit ko ti mapan makitungtung apak kasagsagapan na iti chismis nga ichismis ng tumot nga inton kwan pakipengpengatan nan. Kumusta mo ti project dagi kadwayo anapan laki seminar? Addan garden dagiti dadduma. Nakamula da pa yan. Jakla mo kadagiti kakaduasan mi pa'y anapasyar ka nanang. Inkamton bisitain ida. Amuan me no nagtungpal damot la iti na pagtutulagan. Wala. Monitorin nyo matlang ita. Maamuan nyo itan no naawatan dati in lecture dagiti nang seminar kada kayo. May sapay day pa kais-isimak idi nagseminar kami. Adu, ti sana makaawa-awat kadakwada. Tadi damot imimdangan di ibagbaga di manglikliktur. Sakit ti kaadwan na itan. Kasmat iti barangay council magsi-istorya na iti pada kagawad oray madamati meeting. Inton kwan saan dan nga ammo di na pagmimitingan. Isudan to pala ang tinapalawas. Kasta ti kaadwan namot ang mapaspasamak iti meeting me. Banag apagluksawan ni tatang. Kat
Pampagan nan tuman di lami sa anay. Isunga anos ti kasapulan. Ay, wan anos, adi maibibos. Mabait laang. Ni, awag mo't ni Manang Pining. Hello, Manang Pining? Rosa, nagpintasan dagiti mulak. Ano matan tinagtubo nga uong kadagiti inted na kada tayo alibre a fruiting bags. Umayumat kita na. Ay, talaga? Nakapatubo ka pa yan iti uong? Wan, excited aki so nga inyawag ko kan. Awagak tumat ni Nana Sufeng. Umayo kitaan, Rosa. Sige, umay kami kan nanang. Dagas ki di balay da. Wan ayabam ni Nana Sufeng tadwa kayo amang kita iti project ko. Adon tulakit diti umapal kadagijay kakadwa sa daot. Sige, umay kami to kan nanang, Manang. Urayan kayon. Bye-bye. Bye! Ay, Dom, mapanmikitan ti gardin ni Manang Pining. Nakapatubo pa yan iti uong. Kadwak to ni Nanang. Dagasek to ije balaydan. Sige, very good. Pakaidayawan ti barangay tayo no anda kooperasyon ng iti kakadwayo. Wow, dagita Dandan ni agsabong pay gaya man dagiti mulam abens. Nagpipintas dagiti mulam. Nabaludbud da. Apo. Nagpintas. Umay kayo Ipakita pa dagi dyan nagtubo nga uong ko. Ayun man, ayan da. Ditoy, sumurot kayo kanyak. Anna. Implastar ko iti amper ti dideng ti balay mi ti naramid nila kay ko nang ibitinak kadagiti fruiting bags. Naay. Ahimbag man, tadamot partisipasyon nila kay Mau. Ay, kasapulan Tano di naktulungan hijak lamon. Sa maysa. Ada kondisyon ko ken ko Anya matin kondisyon mo, Pinay. Outside na ko lambon, di naktulungan, Nana. Anya? Unay di da kondisyon mo ken lakay, Mau. Wan, jak tupay ket pagsidsidaan iti uong kas kada nateng maapit ko di naktulungan. Ay. Pagsidaag to lang iti itlog. Ay, apaw. Dagitoy man. Luka isak tapno makita yaw. Anyan? Kinurtinaampay. Wen tapno san amaanginan unay. Dad, kitaan tayo man. Daran! Ay. Kitain nyo, Nay, nagloko kan, Pinay. Nagdadakkel unay gayam dagitan, nagukrad damot iti hostown. Ala, apay di mo pala inala, tayin lutom ko man asidayo. Dandanin sapay malpasan. Kayat ko nga minabuybuyan. Nagpasugnod tupay nila kay ko tadyak impalubos nga agala iti pangisagpawan na kadagidya ginatang nabulong pariya. Anya, imbes kumanaragsak kayo na nagsango anangan, tamaramanan nan tinagbambanugan na piman na timultulong kan ka. Ay, sayang malpus laang dagitan, Pinay. Bun nga rod man ang Pining. Wunan niya. Saan la dagita matam ti busugam, Pinay? Alam ko't dagitan, taibingayan na kami mang kiday. Ay, joke! Nakita min dagiti individual backyard garden nyo. Ado ti dayawan mi. Tatalagamot amakitan tinagapuanan nyo. Ada dagiti napasyar mi. Nagpatinggal at panakaitukit dagiti bukal. Nagtubod da ngagpaiso. Makaamukan lubong. Kunan samat dagiti nangitukit na binaybayandan ang nagsariling sikap dagiti mula da. Dayjayan tay bako na sa daw. Dagitay mat pagpatubuan iti uong,
Adda dagitay saan anak ko uray nga agtubo dagijay uong da. Kat imbalang da ka no dagitay fruiting bags ana itad kadakwada. Ay, iso dagijay, dagitay sadot na makunkunan. Ngam! Na, sadot dagijay. Kuy daw dana na sufeng. Apa ay pinay? Ado ti intugot ko alakok nga uong. 5 kilo amin. Na, Nay, nagadon. Kastan ti kaado ti nagtubo ijay pagpatubwam iti uong. Wan Rosa. Agpaisaw narigat ti aguray kadagiti agtubo. Ngam nakaurayak. nay. Ngam ti makunak. Saan kuma nga agreklamo dagitay nang ibelang iti fruiting bags da. Apay manang. Apa ay pinay? Wen ta sinipsiputan nila kay ko dagijay asadot. Napanain nala dagitay imbelang da fruiting bags. Ket ti resulta, nagtubo iti adu nga uong. Anya? Ni anya. Ay, Iso nga, aglako akitan iti uong. oh, nangagyaw. Nangagyaw na kayo sa daut. Kasta tinagagayt. Ganaban mat na kita sa daut. Tagumatangdan. Imbis ang makalibri na kuman iti uong. Hahahay. Anya na jayan. Natag-tagainap kumutan ti asosasyon da Rosa. Ay, awan latam mo ka. Amang ano pagkonsumisyonan dan tulak ni nanang day jay. Kasla makit kita kaon. Domi, mabali namin. Dom, rumuwarak. Anya, sang-sangput mo anak ibuda, rumor ka pailahan. Saan ka kadi anabannog? Nabanogak Ngam ada papanan mi nanang. Anya, Sikat ti agyan na nabanog ka. Ngam, siya, nas ka na mapanak. Isot bilin ni tatang. anyan. Di nagpakadanagan. Ay, agpulasak lang ka nagsyawarak be eh. Anyan, lakit din ni Rosa. Ang babalawag mo't ikabsar ni katuga nga kagustay. Kasla nakapimpin, tas launay mutan ti anak da. Ta demanding da launay, di nagbari nga abalayan da. No, nyala ti dinawdawat da. Nagdawat ti kwarta. Kisyo, kasapulan ti kastawi. Kasapulan ti kasya. Ay, panagkunak. Delikado, di na parwarda kwartada iti parwad. Nukos di akarupat kwarta. Saos? Delikado. Amang ano, pagintirisan na pa iti naurnong nang iti kasar a kwartada. Ay, madi na tiya. Makaturog ako. Ay, masaapo na pagustuhan. Tina, goodbye kismet na. Sige lang, Gors. A goodbye kiss kalata. Ngam, agsisim ni Uncle Gusting. Ha? Istrikto, day tanga uncle ko. Tay tangarod. Kasana maka-goodbye kisak. Sirip mo't asirit niya, uncle mo. Kat,
man, ano? Madi ano makita na. Ang mga notarayan na ang katusan. Saan mat nga taa? Si Kam. Sobramat ti panagkitkitam ka ng kalkot. Tay jay manan. Agsirsirip manan. Ni, nilingdanan. Sorry! Sobra mo dahil ang ason. Di mo't lang pumanawon. Sila kay! Ala ni Uncle, itira naman ang titaktikana. Adda aso dan. Kat, na high blood samot ni rambutan nga aso da. Wan, nga maadamanin sa bahali nga aso da. Day talaang namasikuran ni Uncle. Anyat pa kasikuran na ngay. Kasanong kat aginaw. Kat dinan sa amo ti agtaol. Di isuro na nga agtaol. Anya? Kaslaim pagamatan nga amo ni Uncle ti agtaol. Ni saan mo't Sila kay! Nagtuling lagi di datang aso na yan. Di mo't na marugsakay. Tina, siyaksa mo't abugan ni Uncle Mon. Aso kaya? Aso mo ti abugan na. Oo na niya. Anyamat. Makadkadlawak matkat. Agin aabog iti aso. Apayan guryo. Agpadakil agpabasit mo ti abot na gitagong mo. Apay nga agkatawa ka akumita kanya. Kasano, agmusmusiig ka. Sakit agpalawa agpabasit ti abot na gitagong mo. Si Kam. Katkatawaan na. Nay! Apay! Di pa lagtuglip na kasarsarita amti na. Di ka kanupay agtuglap guryo. Saan pa'y Bagaman mag... kita, ang nakaturogan, dagiti pusa, aso, manok, kun ura di kulaw. Kat saan nga gununit ang nakaturog mo tay? Guryo. Nakaturog ka no amin ang dagiti taraken mi agraman jay kulaaw ang agapon iti dakkalamangga. Saan ka kadipay ang makaturog? Sige Tina. Agpakadakon. Umayak tamanan. Tina! Ibagam ngayon umay manan, dini paturay ang makaununa maturog dagiti mangrabrabi na biyag. Santo lagawid. Why? Uwan, Uncle! Guryo, nakaturog ka nun dagiti kulaaw. Agawit kan. Uwan Tina. Sige, mapanakon. Ay, ayatik ni Guryo, Uncle, Auntie. Umaydan to ka nun umuli. Aniya? Naglayngan? Umay dalatan na di man lang nakisarita kanyak ngayon mo na? Makisaritan to ka nung matangkal. Kaano? No, anyati ka na yo. Diin to rabi. Kuangkal. Ay, ayatik ni Guryo. Kaya't nakasawaan. Aniya? Unay kamutan Tina. Inaya banda ka akatulungan ni Antem dito'y balay. Ngam day takit din panakiasawam ti pangrunam. Ay, dispensaran na ko man, Uncle. Ita lang amin ama padasak ti maaram. Nagmayagayam iso makiasawa ako. Aniya? May sakabot nga dilantada. Uncle, da kayon ti dadakkel ko. Iso palubusan da ko man ang makiasawa kin. Uirog, ay esti Guryo. Ibagam nga rod nga umay nakasarita. Kahit masapol ang nakasagana itikid dawag. Anya ka di dagiti kidawan nyo, Uncle. Isuntok ti pangibaga. Isu nga urayek nga umay dito'y balay.
Apo! Umayak man! Iyay. Isang paginaw nga aso na tatagusting data. Amang ano kinit anak. Apo! Umayak man! Adakan Goryo. Uwan, Chairman. Umay ko man arman tinapintas aka anakan niyo. Mala. Tanga inawagan na kiti umno ayawag mo kanya. Sige, sumda ka. Hey, salakay! Husto na dyan! Ay sus, agyaman na, Chairman. Atlas, makaasawa ko. Ay. Di kag siguradaw. Ang mga no di mo kabaulan ti dawataking ka, tapno maasawam ti kaanak ka. Ang mala, dumanon ka tag sarita ta itinalapat. Saan mi pa enalpas dagiti gagarami kan doming dito Manila, nanang? Ay, kasta aya. Iso adi kam pa'y makaawid kan doming. Alakot, lampasan niyo pa'y nga rod Wan, nanang. Iso pasensya kayo pa'y lang. Saan aparikot na ita? Agyaman nakit di tayo mawag ka. Ay, wan Kaya't kumatamamon ti kasasaad yo. Nala, baliwak tumanan ti umawag. At dan tayo urayan may akasarita me. Sige nga raw, dagan-anan kayo dita. Wan, nanang. Sige, bye. Mayatak dita, Chairman. Adanwang mi. Adamot ba kami? Nasaya at no kasta Goryo. Maparti ka di dagijay, Chairman? Saan? Isagot mo kantina. Nusagutak ni Tina, ket asawaak. Di nuang kun, baka min tumatla ang dagijay, Chairman. Depende. Basta ibagam ka namang mo dagitikid kidawag. No, maited mo dagijay. Sige, agkasar kayon kantina. Ayos! Makaasaw, matlangan. Yahoo! Dan samot samsamantong dati ataw. Ngala, agawid kan. Gat ibagam kin ni amang mo, dagiti imbagakin ka. Ha? Ay, apaw! Tagabambantay kami lang, Chairman. Isu nga awan ti ado akwarta may. No dingwan, ado Sana kwestiyon ti kwarta. Basta da baka kenwag nga isalog yo dito'y nagbugsutan. Alawan, ukudak jenwang, ken ukudan mat ni Goryo je baka. Isalog mo idan, Chairman. Nawain, dagi je lang ti daw dawatek, tapno maasawan je putot mo je nakapimpinta sa kaanakak. Putot na di Diyos dalwad na akatairan mo't akabsat ko. Ala, abalayan, Chairman. Di ka madanagan kunakmanan. Ukudan may ken Goryo dagiti isalog mi abaka kenwang. Day, umawawag mo't darusa. Ay ang mga no agawid dan. Hello? Hello, nanang. Agawid kayo ka din? Ay, saan pa'y nanang? At apay lipas sa kita nga aldaw. Mabalin niyo ito nagsapan ti awit me. Ay, nasaya at ano kasta. Lipasin niyo pa'y atap no saan kayo ngagsublin tupay dita. Wan, nanang. Ala nga rodan, ngamin, dinanon dan ni Tina, asawaan dan. Anya? Ay, nagpartakan. Wen, natulag pa yan noan niya ti itod ti linalakyan. Aya. Wen, kat amaw, impasigurado na maitod da. Ay, nasaya at Angam, anyan. Kaano lang nga simbang pot dito nagbugsotan. Asawain dan ni Tina.
Anya nga rod nga ay kat. Agayan ayat damot nga rod ijay mga asawa ken ko na. Ay, pagkasaran idan, ngam sikog abalasang. Husto, takunab anak ko. Tano saan na mapalubusan ida? Ang mga no ikuyak damutlaan niya kasinsin mo. Kas itinarami ni Doming kun ka iday. Anya? Saan kit din? Saan may akayat kun tatang mo akas jay mo ti mapasamak kun ni Tina? Naglulukmagmat dagitan abaka kenwang nanang? Wine. Akinwang ngay kadagita? Gimatang ka din ni tatang itinuang na? Saan? Sabong negoryo dagita ken Tina. Sabong, kunayo. Wine. Sabong negoryo ang mga asawa ken Tina. Awan kanot kwartada. Ngamding wine ti adda. Ay, nagsaya atin ngay nanang. San naimot ti agbalin akatugangan ni Tina ken abalayan nyo matan Tabali, da kayo matan tinaganak ni Tina. Wen nga rod. Ken pidal asaritaan ninton malam. Agsubli dagiti naganak ken negoryo agraman dagiti tagabampantay akakabagyanda. Ay, talaga ang makiasawan ni Tina. Wen nga rod. Kunak no adag paot akadwami dito'y balay kamawan matkayam. Makiasawa mo tayo. Kat siyempre, yawid ni Guryaw apa man namalpas ti kasarda. Agkasar kamin ken Goryo manang Rosa. Ang sayang. Sayang ti. Saan unay anagarbo ti kasar? Taawan mat nawadwad a kwartada. Tila ang baka kanuang tinaysabong kanya. Saan anas kan anagar buunay? No pasig tumat laeng nga utang. Kan sayang ti baka kanuang no partyan nyo. Nga ron. Isudan ti pangrugyan nyo. No aganak to tabaka ay umado. Timat nuang ada pagtalon ni Goryo. Kastamat ti plano manang. Tinapatag ita kat makapagkasar kayo. Tinapatag pa'y kat ti agin inayat kayo. Ay, uwan manang. Love ko na unay ni Gors. Kasta ka di matlangkan ka. Uwan manang. Kunanang arod. Uray sa nga dosena ti agbalin nga anak mi. Kabaalan na abyagan. Anya? Aday ta abalayan Chairman Guste. Awan met nga tanti makmunamon. Tauray simple ti kasar. Ket adumet ti makan. Awan makuna kabalayan. Makuna kanagasa ti kaanaka kanaki asawa iti pudot mao. Pagkuna amet abalayan. Gapu kade iti sabong ti anak ko abaka kenwang. May saraytan. Ngem ti kang runaan na. Ammo ka na singpe ti pudot mo. Ket di nanto paldaangan ti kaanaka. Garantisado, Chairman. Abalayan. Saan mi nga amaw ti mangluko? Weno, saan mi nga ugali ken aramid dayta? Makitak matkit day. O may kaabalayan ta sumalata. Ay sana nabalayan. Nukas ta nga rod. Uminom ta iti arak ti inapoy. Awawon Ay, Tapoy ti awag mi ijay lugar metikas jay. sige abalayan. Uminom taman nga raw. Adumot ti Dimar ay iti kasar ni Tina, Tom. Woy, malaksit ka rin ti kalugaran tayo.
Ado matimaya kalugaran da Guryo. Uray kasanot ka ado ti tao. Ado pa'y lang ti makan. Uy, awan mo na'y bando ka nagluto ko na. Linambong dalang dagiti karne. At awan Ricardo na. Nagdadakkel pa'y ti ihon ha. Gastos ka no lang ti Ricardo. At dalakit di ka no sili ka nasin, mabalinang. Wan nga ron. Tay dua garot may kabi dito bakti sa ba apan nakaplatom. Saan mo na may boss? May sapay dayta. Awan parikot ngayon nawan. Iso, ti ko na di abalayan na tatang. Narikat ka no ti aginaw. Numalpas da amangan. Kasta ti aramin, no sadot ti tao amanginaw iti nanganan na. Ay, ano yan? Wala, mapantaman na dyan. Mangrugin san ti parwad ako nada. Biting-biting. Daman-dabag kada kayong agasawa, Tina, Guryo. Anya tayo dyan, ti? Anya dayay, auntie. No malpas ti kasaryo, anyat plano yo, nang ronakan ka Guryo. Yawid mo ka di adagos ni Tina, ijay lugar yaw. Kwa. Adakin kwa na, auntie. No pumanaw, awan manen ka duami ka di Tate Augusteng. Uray agnaad kami pa lang iti balayo, auntie. Aging ga iti sakbay apa nagtatalon. Wanan, ti. Saan kayo ang madanagan? Wan, auntie. Saan ko nga ipanaw adagos ni Tina? Ala, agyamanak no kasta. Wan, auntie. Dakkel nga min ti may tultulong kanyak ni Tina iti panagtagibalay. Saan aparikot, auntie? Dua kami to nakadwayo. Wanan, ti. Agyamanak. Uray siyak to pa yung ti aglaba, auntie. Saan ko akayat ang mabanog ti mahal ko? Aniyan? Kayat mo ti aglaba? Wan, auntie. Kinapod na. Trabaho ko deta iji kabisera. Anya? Wan, auntie. Simre kak a houseboy. Idi awan ti kadwami a para laba. Siya kung tinaglaba. Aya. Isu nga awan parikot, auntie. Adot amok a trabaho iti kusina. Adot abakek a babae nga agtagibalay. Nakalukatan ti lamisaan para kadag iti tulong ken parwadyo para kadag iti kakaskasar kakabsat. Nay. Apaya si kamot tin tinagtugaw di talamisaan na balayan. Ited munday ta kadag iti agtutubaw. Awan parikot abalayan. May kakit din tagsala ta. Sigalatan abalayan. Mangiguyod kan iti partner mo. Apay ngay abalayan. Ibulbul sa mbutan dagiti maorno nga parwad. Iduldulin ko abalayan. Damot ta karton di talamisaan. Napakaikan na ta mabilang inton madamdama. Saan mong aparikot dayta abalayan? Nasken asyak ti mangidulin tanarigatan. Anya narigatan? Kwarta dagiti ubing dayta. Isot pagtugawan daw no pangrugyan da abalayan. Saan amabalin abalayan? Nasken asyak ti mangala iti maparwar. Anya? Saan abale? Tadamet tinwang ken bakada. Ha? Para lako dagijay anwang ken baka. Isu nga alaak ti bayad da, manipod iti parwad. Nagsikap kan? Awan ka sa saritaan. Hala, kakabsat! Saan matgayam? Para ka nagiti kakaskasar ti may tulong tayo. Isarting nyo daytan, katagawin kayon. Anya? No saan amabayadan dagiti baka kenwang? Isang atko ida ijay bantay. Sige! Ukudam laan! Ngam saan nyo matamayawid ni Tina? Agbatay!
Anya! Mawas-was matikasar! Naglalaing kayon! Da kami din ti si Kapanyaw! Pasti pulay. Anyang iti... Ay. Nagtagtagay na pakmanay. Doming, mabali namin. Siguro iti nabasak a health tips iti kolom iti pada ka manurat iti magazine. Kasto iti may sa pagparelax iti bagay, Rosa. Aya. Daytoy panagilad kalpasan ti panangaldaw. Uy. Agilad kabayatan ti panagbasa iti makaparagsak ken makapabang arik na nga istorya. Kastagayam. Anyamat nga istorya ti basahin. Kas kumay ti comedy wenno love story. Basta tay makapabang arik ti masaknan. Kas kumakan ka. Mabang aran kalakit di nga imabay kanyak anagila dito papag dito sirok ti mangka. Sige, anya pay. Makatuglo paksamot ten iti abay ko kan ka nagilad dito'y papag. O di, iridap mo. Tapno, makarelax ka. Sige. Yapay ti aramida na pagparelax dom. Agibaga kalata, tadom nga ga. Basta, saan nga agbasa ka na kita'y makapastress? Tada posibilidad na makipagproblema ka pa iti problema di bida iti boyboyaan. Mas basaan, uno, dangdanggam ng istorya. Ada kami posibilidad na. Mairidipan tayo agbasa. Matagtagainip ng taon di binasa, uno binuya na. Ba makapastress na kwan. Amang mabati-bat to pa yun na. Gaskan ka. So, aliklikan ka no da dyan. No tayo ko na noon break kada kiti daddo mga opisina. Ay, mali na dyan. Saan nga advisable ka awan inanak ti utag. Masapulat nga ag-break ti tao tapno mainanaan ti utag. Saan kit din? Tinurugan ak matay. Ay na. Kunak nusak lang, tiyak relax. Nakaunamot ni Rosa. Ay na. Iridap ko ba't? Talaga mo't nga do ti mabalin nga ramidain. Tapno makarelax ti tao. Tapno agbiag na salunat ken naragsa. Mike. Kat bagay ka na kayo kung nanang tag-relax. Mayat day tangim bagam. Ag-relax. Nabayagay asa na nakapag-relax na tao. Ag-relax kayo hindi tatang? Inkay pasyar ka nanang. Medyo mayata kiti day tang ibagbagam. Panunutin mi manday ta, Dumeng. Anya? Pinas pa sa blugam adam bang lang agpasyerdan tapno makarelax da? Uy, kasapulan da talaga. Panawin tapno aglang ay da. Dahil awan problema apang panunutan da. Wanan niya dom. Sige, takasaritak tumad ni nanang. Tano ka sa no di
Uray siyak ti makaam mo iti allowance da. Talaga mo ta. Ti uray day talang mo ti maipay ko pagragsakan da. Regalok mat kadakwadan Ani, jak na Krismasan ida idi Christmas. Wala. Sige. Inkantumat kasarita ni nanang. Apagiso, dandanin ti kaaldawan na iti puso. Panagpapasyar na iti agayan ayat. Agayan ayat. Katuan. Agayan ayat da tatang kenanang. Taging gaita. Isuda pa lang ti agkadkadwa. Awan simminsina. Wunan niya. Alahunan. Mayatak iti kinunam nga agayan ayat da tatang kenanang ko. Pudno la unay day dadom. Di ka mamut, Rosa. Awan esem ko nagpasya-pasyar. Gastos la dayta. Anya? Gastos laang dayta. Pasya-pasyar dita. Gastos nga agpayso Nga makita yo dagiti diyo pa'y nakitkita lugar. Ang mga lumalipatan yo daytang imbagayo. Ay, saan kunto malipatan, Rosa? Nasa oklatikas jay, takailalaaklaang titunggal sintimaw ang maigama. Nasaysaya at no agaliwaksay kayo matlaang kantatang. Tapno makapagbanding kayo. Ay, sus, anya pala abanding ti sa pulin mingay kat binigat mat ada kamilat agmin-min nulagat tunggal pa nagrieng. Ala, ti kayat ko asawan, nabayagan adi kay nagpasyar, nanang. Sa bagay, awan matkit di Mayat matkit di dayta. Mga labay paano nutik na imbag dayta imbag Rosa? Ay, sana nanas ka na panunutan nyo, nanang. Agsagana kayo kit din. Inak to ag-withdraw iti bagbagak nga itid ko nga allowance yo. San sa asimurot nga jaging ni Supeng. Tadi mo't bimangap. Rining ko'y tayo nga naturog sa manang. Saklatan tagjaging nalamin sa nabali. Tapumudot tong tirik nak no agjaging ako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. Kay balo akaro ba? Salpag. Sip-siputan naksamot dito. Naimbag man, tada ka duak. Mabutang ako mga agjaging tanariwat pailaan. Ngamadda ka mat. Ay, salpagin. Nakapikpik siya. Intan, German. Di naksang kakitan. Surutan ako. Munan. Surutan ka no. Mayat mo tadakat waka. Jaging pamura. Jaging aruden na gusting. Apo nagkapoy kan. Sige. Himbag lagi din. Tadi na kontinual talyaw je balo. Apakasulisugak ko man gem. Nayaw-awan ko na. Ay, nabano ako na. Ay, di tagpaabagatan ngagpadayat isurutak. Ay, no. Damasabat ko. Ay, no. Ala. Nakayo kayong chairman. Katan. Sika. Anyat nagan mo itayan. Ala. Sandak sapay ng mo. Siyak ni Barbie. Tinalakdown dito'y nagbuksutan. Akaanakan ni Ikit Tikang. Win. Aday disik si abisita da Tikang.
ket naabutan ana lockdown di tinagbugsutan. Siyak jay sexy, idi abalasang a sexy lata. Nagbakasyonak idi Christmas. Ket aging ka ita, anda agpayla ditoy. Ket, wow, kayat kula unay. Anya ti kayat mo launay, Barbie. Jay, imbagayo a sexy abalasang. Siyak day jay sexy. Kayat kula unay ti imbagayo a sexy. Kwa. Talaga mo sexy ka, Barbie. Anya ngay, Chairman. Agjaging kayo pa, no? Agawid kayon. Gusto day jay panagjaging ko na. Inton bigat manan. Nabanog kayon sa unay. Di kwa. Saan mo't unay? Takasla na inanaanak adagos ito'y nasabat ka. Oh, talaga? Iswa, gusto pala day jay. Inton bigat manan. I thank you, Lord. Kung naklanusan ko na maliklikan day ta sulisog. Orayan na, Chairman. Yung batang agjaging. Ay nang sumursurot. Ay, nakaluto ako. Iti pamigatan ng awat matlaangan ni Gustay. Nagsaor at talaga na alaklakayan. Kaputa sa anak abipangon adagos iteriniing niya pinanawan na kaon. Kaya't ko kumamot ti agjaging na parang umpus mo't basit to'y buyong ko. Saor at talaga ni Gusti nga sumangpet tulaan. Malagip ko man dyan bagbaga ni Rosa. Agpasyar kami kanaw. Kat isot makamoy ti allowance bay. Anya nga tati makunan ni Gusting iti dayjay. Mayat nga ta iti ibagbaga ni Rosa. Ay, adaw mauawag iti cellphone. Anya nga tati ibagati umauawag aya. Sumbatak madlaangan. Ay, si kaabot gayam Gustay, hello! Hello bakay. Inakurain na nga agarmusar. Tagdiretso ako dyan barangay hall. Kasta. Di ka man laag digaws. Dito ta sigurado anada ripuspus ka ni tilingat. Kan nakashort pan ka nga ag-duty dyan barangay. Di ka lakit mabainan. Mabain ka mo't kadagiti mapan dyan barangay hall. No makita dati kinaduoy mo nga agatling at kitan, chairman ka pa imot nga raw. Sige nga raw tagawid akbit. Bye. Anyat nakapampanunutan na asaan nga agawid ang mamigat. Wano? Adda mangilibre nga taken kwa na iti armusar. Maamwak tumatlan. Nakaunagaya mo ni Dumay nga barangay hall. Wan tatang, nasa pa nagring itay. Nagtaray-taray dita arubayan sa nagdigos. Kan nagarmusar, idikwan, nagrubatan. Mayat man ti pa nagsasaro ti imbaga mo naramid na. Garaw, ti nagagatday jaya. Ay, saan asadot ni Dumeng, tatang? Man naturog nga agpaiso. Ngam, pakairanudan na lang ti kinaturog na. Ngalawinin. Awan mat imbaga ka madikit. Ay nantay ka piyaw. Ay, tatang. Implan kayo talaga. Mabit lang. Agbasa-basa kayo pala dita. Ewan. Tama na magasin. Dito'y sa tipakabasa kay imbaga ni Dumay. May papaniti aramidan tapno na salon at tibagay.
Wen. Dito yung magasin tayong baga ni Dumay nga pakabasaan iti tarabay. May papan iti salunat. Basa ak mamag. Dito yung timbaga ni Dumay. Tarabay. Basag. Dito yung may papan iti panagwatwat. Oh. Agkapi kayon, bayat ti panagbasa yaw tayo nakituloy jar aramidak tatang. Wan. Basag man pa'y labiit daytoy. Agkapi kayo pay. Sige anak ko. Pumanawak tumot tayo, apaaman ama ibos ko ti kapik. Kanayon ti panagjogging ni Chairman, kagawad duming. Imbagta, di agpakadwa kada kayo. Sakti nang ibaga, akasapulan ti panagwatwat da. Iso da jay. Binigat ng jogging. Apag iso a panagawid men, tamaudin aron dami, nagtanod no makita mi. Alas 4 pa lang iti parbangon no daduma. Aya, kit nagsapan. Uwan, kwa. Anya akwa. Andun sa kayat mo nga ibaga. Kwa nga men. Kunak no ni Nana Suping di kadwa na ngagjagyaging agrikriko si J Plaza, hindi na minsan. Sa bali mo't gayam. Ada kadwa na. Adda nga rod. Ne, di mo ibagbaga nga imbagak tinakita ka. Di ka madanagan, tas sana ka chismoso. Amo na, ang makitkita yu ida. Amo na Tama kasarsarita mi pa di kadwanan o kwa. Anya iti bagbaga na kada kayaw. Di na ka di ibilbilin. Asaan nyo asasawan ti pan nakakitkita yu kada kwada. Saan mo't? Kaslawan mo't anyaman na kinkwana. Iso ako na nga amangan no gagangay lati pa nagraranada. Kasta? Wen, sa bagay. Sa nadakas ti makigayam. Uwan naman. Katap no makitam di ibagbagak, ingkantumot agin jajaging kagawad. Inak mo tag-jogging, Rosa. Agjaging ka talaga? Wano, agin jajaging. Ag-jogging tara na ni Tatang. Tadwa kami ngag-jogging. Adda na damag mo niya. Iso awan-awanam ni Tatang. Nakauna lakit din ni Tatang nga nag-joggingan. Ingkamatan, tapno makitam no adda kadwana. Hoy, nga may mayat sa no, ag-jogging kayo mo't kaninanang. Ay, wala niya. Mayat sa. Talaga amayat. Sumalun at tayo, nagwat-wat tayo. Awagan man kit din ni Nanang, ta kumamat kayo. Sige nga Rod, umunakan, ta kumamat kami. No, di masadot ni Nanang. Alukuyem. May mayat no, kadwada kayo ngagwat-wat. Danunan da kami kang tatang ijay. Sige dong, umunakan nga Rodan. Ag short saklaan. Awagak pa ni Nanang Amang ano di na kayat ti umay. Dandanitan iti plaza, Nanang. Nalawag mo tanti aglawlaw. Ay, makita ta. Makita ta nga tanda. Tatang mo dita plaza. Uwan Ay, papananda ko mga no awanda dita. Ay, Samay sa. Imbagak matadanunan ta iday jay. ay masadutak la ko ma. Makabanog. Kasapulan tamot ti panagwatwat, Manang. Ngam, ayun da tatang mo ngay. Ay, agdiretso tayo ni Ije Plaza, Nanang. Amang ano Ije ti ayanda kan dumeng. Ay, una. Dumeng, adda dita dagitay masansan ang makaranakanyak ngagyagyaging.
Agboy-boy na iti sumba. Ayan da, tatang. Dagijay nakatugaw iti ayan ti flagpole. Nay, agpaypaybyub da. Nga ron. Nagmayat ti pasok da. Sunal mo't gayam na kita. Nay, kita nagsisiksida pa'y Asit ganta ka di ida, tatang. Saanan. Uray kat sana tapay mo ta nakita. Paliiwan taman ida. Tapay. Oh, timakder di bakit? Ay, apaw, makita yo, tatang? Wen, nagbatad dagijay lupo. May ka. Paano tayo? Basta umay ka. Sumurot ka kanya. Pinanawan ako. Papananmingat ah. Awan mo't datatang mo di tarusa. Nagita mo't agsasala di ta alalakay kada babakit ti makita ta. Ayan da nga ta. Ay, adamat puli si Jay. Makisumba damat nga ta? Anya mo't agapo ngay nga may kat makisumba-sumba ti aramidin da kita apulis ditan. Oh, agawin takit dahin. Mangilawlaw ang datatang mo. Sana balit nakapagwat-wat tayo, nanang. Relax. Ay, unmat kit di. Nanade. Damat tatang mo kinduming dagay mang sarsarono ka dagay nakapikpik shouts. Dagay dyan na Aywan. Nagtaray damat tayo. Naglugudan. Agtataray dan. Papanandagay. Sulsultipan mo din ti pulis. Awan basol ko. Inawis naklatoy ka anak kakatumulo nga gisursuray tila ko na. Apay asaklaan ngay. Nairanod ka matikit. Sumardan kayo, salbag kayo. Mangipaspasubo kayo. Impagtalamati mo't lada hepe at tik-tik-tikan tayo da, Chairman. Uwang around. Imbag. Tamamati kami mutan kan Rosa. Asan adag ito'y nakabuyang yang alop-lop po tiga po na. Parbangunan nyo. Tiagyag-yagay. Safeng. Wendom, tano saan? Agdetektiv kami kuman kan nanang. Dom, apa yan? Agriin ka. Dom. Ha? Apay, Ay. nabatibat nga.